Makigbulag ka na ako. Oo, magigbulag ko nimo. Kay dako kay kag lawas. Unya, gamay kay kag oten. Maong ayaw jud ikumpara ang imong uyab sa imong ex nimo. Kay ngano, ang ex manggod ipasakitan na kag maayo. Pero ang imong uyab, pasakitan pa ka. Ang tulo ang nanguyab. Pero kitang duha ang gibasted. So ngano ako may gisugot nga mura mo kog naog liplipan? Na kay car. Pre, na kay assignment? Wala pa. Sige ra kag pangopya ha. Ayahay ra kay ka oy. Pag-answer og imuha oy. Hangul kay ka. Murag bright. Brad, usahanan po mga tonghanas ng pagkatalawaan na pagkaayaw. Mahadlok sila malunod ng barko, nga ilalong sa dagat yuta man, di maglakaw. Nganulain makamakatanaw. Ikaw nganulain makatanawon. Pisti man siguro yung nga tao ni. Pusila ra gud ha. Pusila ulo ha. Ulo ha. Sunod gani o magtagay ta ha. Maminaw ra gud ha. Chip input Kidilalim kapoy pangitag kwarta. Inatay man ka. Kami raw kami ekog dagkan mga kwarta kare wa klambre. Nainit og dali atong pangutanan ning bata diri nga gatindog. Dong kamusta hayag ang adlaw no? Suma nimo kol, di magakabuta. Di pangutanan ra man ka. Otro ta, sir? Tikto tabay na ulawan ko ato.